gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Waraw, umay ka man ditoy. Apay, tataba daw. Basta umay ka. Marikwanang. Ikaman ni Kwaraw iti merienda na. Ilibrinak, tataba daw. Wine, talaga nga ilibre ka. Aha. Adto iti soft drinks mo, Kwaraw. Agpili ka iti tinapay mo ditan. Ay, nagswerte ak matanitangal daw. Mala, agtugaw ka man dito'y abay ka, Kwaraw. Ay, kitwana. Tunggal kita ta, ilibre ka iti merienda, Kwaraw. Oh, kasta ka day. Aham. Anya nga tiramanday ta inlibre ka merienda kin ka, Kwaraw. Nagsamay, tataba daw. Ay, mas nagpalibre anya, Kwaraw. Wingar tata. Maray, ilukataman pa ni Kwaraw ti may sa soft drinks. Tinapay-pay Tinapay-pay ka na, Maray. Mabitlaing araw ta mga laki ti rep. Ay, kanayon ko mga kita tataba daw. Agbist friend kamin kinitataba daw ngantay. Ay, kahit nasaya at ano kasta. Idi nakita na kay Teresina ni nanakwanang, inlibre na kadagos iti merienda. Nay, mayat man no kasta. Ket no agkita kami kanumanain, ilibre na tumanain. Talagang agayam kayo. Wanantay. Apay, ni Uncle, saan na pa'y nga inlibre? Jak man amaw no inlibre na ni uncle mo. Jak mat dinamdamag. Nakitam ka din, nalimabas ni Kwaraw, Marikwanang. Saan pa'y mat? Apay, iso aya ti padpadaanam. Wine, Maray. Apay aya, Kit pag merienda manin saan pa'y mat alim mablabas? ay oraya kaun. Panagmimeriendan kahit. Amaw, kalumabas tumot laeng. Makadlawak Apay ani Kwarog ti kanayon asapulam ken pagmeriendaan. At dagayam kayat kukinkwana. Anya ngay dayta. Mamuam tao, Maray. Iso daytan. Ni, aywan, umayan dito'y tersena. Nakita na kan. Ay, Kwaraw! Umaykan! Umaya ka, tataba daw. Ni, ikag taray. Excited gayam? Hinini. Nay, naidugmam kan. Ikaw. Opa! Agur ura yan, dahil meriendam, Kwaraw. Thank you. Ay na. Nagmayat gayam ti makigayam kan ka, tataba daw. Ay, kitwin At dami rin da libre. Inal daw dayta na merienda, Kwaraw. Ay na, nagmayatan. Basta numabisin ka, umasidag ka lang kanyak. Adak lang, dito'y tersina ni Marikwanang. Ha? Di kag babaen, Kwarog. Tado ti kwarta ni Kabadong. Pudno ka day, tataba daw. Narigat ngamin kay, teglas-las daw. Ang ibagakin ka, Kwaraw. Adwa talaga, ti kwarta. Wow! Ay, Kwarog. Ah. Di kag katawa magmangan. Tanay, mapugsuan nak ditoy. Sige lang, Kwaraw. Agkatawa ka. Naragsak ka gayam. Napugsuan mo turupak, Kwaraw. Ay, Sak nagpulbusin. sorry, tataba daw. Naragsakak lang kami. Okay lang, Kwaraw. No problem. Enteng,
Kita dakwarog kan pari ba daw ijay tersena ni Marikwanang. Na, merienda mo't ni Kwaraw. Kanayon kan apag meriendaan jay komparim ni kwarog kat. Aya, Wen, apay, sika, pinagmerienda na kan ni pari ba daw? aguray ka man talaga pag no pinagmerienda na kaon. Naa. Apay amasapol alagi pam. Pulos. Dinak pinagmerienda ni Pari Badong. Aya, Ay, awan na pulos dungaw. kayat na asawan. Kayat na ni kwarog ngam sika akong pari na. Wan siguro. Apay, saan ka nga umapal? Apay ko mga umapalak nga ay. Sa bagay. Kan may sa, nadlaw kumat asaan nakaabis-bisitaan ni pari badong dito balay. Ay, saan nga ro din? Apay nga ta. Bayam. Siguro. Umasidig to, no, da kasapulan na. Badong! Ha? Apay man na nakaslama ka ungungit ka, tuyang. Talagang agong ungutak! Inalaman ng ti kwartak dito'y pitaka! Siyak man ti pabasula maun. Idi na po mo dyan ti param, siyak manay, tinakita mo na nangala. Idi na po di pustisom, siyak man ti pinabasol mau. Kahit asino kumati sa bali a pabasulak, no sana si ka. Pabasol ka, pabasol. Angam nakabawam lang gayam no sa dino tinakaykam. Na, kaya't mo asawan? Di kwartak a mapukpuk. Wayne, nakabawam laeng. Ha? Nakabawak aya? Wayne, tuyang, agkabaw kan. Makabawam to pa ya siyak ti asawam. Ha? Wala, kapantay di barangay ha. Jak kaya tanggal. Na, apay, kano sigod mo akad kadwa anak no mapanak ejay. Paglinisan naktumanan ni Jay. Kat sigod mo asikat ti paralinas. Idi dayta, sanitan. Na asino nga ron nga ti kadwa ka mapaneji barangay ha. Mangkita kay ti daddo matanod dita. Na, Wang, tatabadaw! Umaya kaon! payapayan na kabot ni Pari Badong. Wanang kail. Mapanak ijayan na, tapag merinda ang nakmanay. Ay! Agsubli ka! Apay ngay kapitan, di mo mat kadwa ni kwarog nga imay diti barangay hall. Ay, abak ngam di namat kayat. Sigud mat akad kadwam no kasta nga umay ka, tapag linlinisam pa diti barangay hall. Pinayapayan lang ni Pari Badong. Simyagan. Aya? Nagalisto anapan. Umanatapag. Ay sos, kapitan. Sa bali ti madmadlaw ko kan ni kabadong. Anya dayta. Gaygayimon na ni kwarog. Nalabit, adda kayat na. Ay, wun anya. Kasta ngamin kat ni kabadaw. No adda kayat na iti may sa tao, gayimon na. Ano nga taaya, ti kayat na kinikwaraw. Oh, kwaraw. Nabsog kan. Wang, tatabadaw. Nabsuga kaon. Anya nga itibagbagakin ka ni Uncle Mau, kwaraw. Nagadua ti bagbagana. Kahit ibabaon na kayo pala nga gronda. Wan nga raod. Rinabi kami nga grunronda. Ay, mabanbanog kin mapuypuyat kayo ah. Permi No siyak iti sika, saan mo nga minay natungtong palin ni Uncle Mau? Apay ngay. Banbanugin na kayo lang gayam. Nang nangrunakin ka. Wan nga raod. Rinabi mapuypuyatan nak. Imbes nga gronda kayaw, maturog kayo lang ngayon. Nungay agungat ni Uncle Kao. Amo na ya, mati agungit ni Uncle Mau. Amo na matbasay. Siyak ti surutem, kwaraw. Apay ngay asika. Kat saan mo't asika ti kapitan. Wina, ngam siyak mati ng pampameryendakin ka. Ay, wanan niya. Tunggalag kita ta, at dalat ta meriendam. Wan nga raod. Iso asyak ti surutem, kwaraw. Sana daytang Uncle Mau. Inteng, saan mo nga umay ni kwarog dito balay? Ay, wun nga rod. Kat ambam no asino ti kanayo nakadkadwa na. Nagititanod na. Ni Pari Badong. Iso ti kanayon akakuyog na.
Kastaya. Day, Ay, kita at dayar arasaas ni pari badong ka ni Kwarog. anya nga tamandaytan ngayar arasaas nan aya. Dayta tinaskan atakuwatem inteng. Taamangan no kontra, wano maikontra kan katiyar arasaas na. Kanayon mo kan nga agkuyog dakwarog kan kabadong maray. Un nga raw. Kanayon pa yan ama ibusti kwartak ijay pitaka. Ne, apay ngay. Pababasulik ni Badungkaw. Asino pa'y kumati sa bali ang mga ala, no saan nga isaw? Un nga raw. Ngam no pabasulik, ago nga. Ay namaray, kano nagado nga minti kwarta ita ni kabadaw. Aya, Kawan, kanayon na nga ilibre ni Kwaraw. ha? Mapanag-nakakla nga iso ti mga ala iti kwartak. Ha! Makita na! Iso talaga, awanan ti sa bali pay. Awan kano titanod ang nagrunda iti rabi eh. Apay nga awan kat binilin ko mat ida. Awan nga rod. Uray may sa atanod, awan tinagrunda. Ayan dayta akwarog aya. Dayjay nagkuyog damanan ka ni parim abadong. Ay, wen. Pagmirmiryendaan manan ni komparem. Ay, payapayak man di kwarog. Sige lang, Kwarog. Agmerienda ka. Wan, tatabadaw. Agyamanak man nandito yung merienda ngayon librem kanya ka. Ne, Kwarog. Ni uncle mo. Ne, payapayan nakmait. Ay ayaban na kansa. Mga anak pa lang. Ayaban nakit dahin. Weng, saan ka kadya mapan? Tumalikot takit dahin. Tapno jak makita ti panang payapay na kanya. Weng, Kwarog. Agsinangutaman kita. Kita maray. Payapayak ni kwarog ngam di nakikas-kasam. Inggatangan manen ngamin ni kabadong iti merienda na. Talaga ngayad adayo ni pare badong ni kwarog ah. Heh, No kastamet la maalaala iti merienda. Pamerienda amutan ha? Ay, wala niya. Gumatang kan dito tersenak iti ipameriendam kang kwana. At ice cream. Ay, paborito ni kwarog dayta. Ayabamon na, kapitan. Ice cream! Umay ka, tagumatagak! Da ice cream ni Uncle Kaw. Mapanak ijayan na. May salaeng, di ice cream aginatang na. Siyak, mabalin ka nga igatangan, oris nga pulaw, Kwarog. Mabit lang. Tamapanak ijayan na. Agsubli ka mo't lang adagos ah. Untata. Uncle! Nasaya tayo masidig ka, kwarog. At ti ice cream mo. Ay, thank you, Uncle. Na. Apay di ka umasidig, idi ay ayabang ka. Ibagbagamot ngamin ni Tata Badong nga ko mas asidag. Apay namin, apat patsim day di apari badong. Kahit pag mirmerindaan na nga rod. Ingatangan ka iti ice cream mo. Di ka nagsubsubli iti ayan na. Nungay ayaban na. Ay, di ka mapapan. Nay, ha? Payapayan na ko. Bayam nga iso ti umasidig. Iso ti ada kasapulan na. Sabagay. Pameriendaan ka iti ad-ado. Di pang pamerienda na. Talaga, Uncle. Agpili ka iti kayat mo ijay tersina ni kagawad ko na. Ay nabadong sursurwamot ngamin nga agaramid iti dakas ni Kwaraw. Ne, saan mo ta? Anya saan? Ibagbagam ka no asaandan nga agrunda. Adayamot imbagak akasta. Ibagbagam kanupay asaan na asurutan ni Uncle na. Ay, awan ti imbagbagak akasta, tuyang. Ay sus, dakas ngamin ti planom badong. Iso apalpak ka manon. Waraw! Hapay, Tata Badong. Ay, ayaban ka. Bilbilinin na kami ngamin ni Uncle Kaw. Agrunda kami inton rabi. Ha? Saan mo na mabalin nga impluensyaan di kwaraw? Saan na maala iti merienda? Podno ka day, Kwaraw. Kuha ngamin, Tata Badong. Bagam, kwarag! Igatangan na kami ni Uncle ko iti merienda aming agrunda. Nangigma pare. Adadamagag ka, Kwaraw. Anyangay dayta. Asino ka na kami kini Uncle mo ti mas tarakay. Siyak wano isaw.
Kwa? Pinamerinda ka, kwarog ah. Dakas ti agulbod, kwarab. Siyak! Na, Ha? Siyak ti katarakyan kada tayo atalaw! Yay. Tapno awan lugay! Ay, tatabadong! Kanayon mo nga ilibre ni Kwarog iti merienda. Ngam, liniblibas mo matgayam ti kwarta ni tuyang mo. Kan may sa tatabadong, saan anasken akanayon ka nga agpamerienda, tapno laeng maadaan ka iti papagayam. No nasaya at ti ugalim, magayim mo amin akabaranggayam. Ala, sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanan ng liabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.